Učimo se vietnamščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Hộp đựng thực phẩm. Posoda za hrano. Hộp cơm. Škatla za malico. Túi đựng thực phẩm. Vrečka za hrano. Túi đông lạnh. Vrečka za zamrzovanje. Màng bọc thực phẩm. Živilska folija. Giấy nhôm. Aluminijasta folija. Tủ đựng thức ăn. Shramba. Tủ bếp. Kuhinjska omarica. Ngăn kéo bếp. Kuhinjski predal. Kệ bếp. Kuhinjska polica. Kệ gia vị. Stojalo za začimbe. Kẹp túi. Sponka za vrečko. Nước rửa chén. Detergent za posodo. Viên rửa bát. Detergent za pomivalni stroj. Máy rửa bát. Pomivalni stroj. Miếng bọt biển rửa chén. Gobica za posodo. Bàn chải rửa chén. Krtača za posodo. Bàn chải trà. Krtača za ribanje. Miếng cọ rửa. Čistilna gobica. Giá úp bát. Ocejalnik za posodo. Bồn rửa bếp. Kuhinjsko korito. Lưới lọc bồn rửa. Cedilo za korito. Khăn giấy. Papirnata brisača. Khăn lau. Čistilna krpa. Khăn lau vệ sinh. Čistilni robčki. Bình xịt tẩy rửa. Čistilni sprej. Chai xịt. Pršilka. Găng tay cao su. Gumijaste rokavice. Thùng rác. Koš za smeti. Túi rác. Vreča za smeti. Thùng tái chế. Koš za recikliranje. Thùng ủ phân. Kompostnik. Chổi.
Metla. Hóc rác. Smetišnica. Khăn lau sàn. Talna krpa. Kẹp túi. Túi đông lạnh. Chai xịt. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.